Der Krieg im Mittleren Osten hat zu einer großen Menschheitstragödie geführt. Dieser Krieg hat nicht nur im Mittleren Osten, sondern die gesamte Welt beeinflusst. Allein der seit 4 Jahren andauernde Kriegs- und Krisenzustand in Syrien hat zum Tod von ca. 300.000 Menschen geführt. Hunderttausende sind verletzt und über 6 Millionen Menschen verließen ihre Heimat. Die Mehrheit der Flüchtlinge haben die Suche nach einem Platz und ein Happen Brot noch nicht beendet. Mit der Hoffnung auf ein Leben im Glück, Gemächlichkeit leben die meisten dieser Menschen ein heruntergekommenes Leben. Anstelle des erhofften besseren Lebens sind sie mit dem Tod konfrontiert. Trotz dieser Realität wandern weiterhin Menschen tragischerweise auf unbekannten Pfaden in fremder Länder ein. Humanitäre Organisationen und Gremien haben nun die grundlegende Aufgabe, diese Tragödie zu verhindern, indem sie die Massenwanderung hemmen und die Bedürfnisse der Menschen abdecken. Inwiefern humanitäre Organisationen es geschafft haben, diese Aufgabe zu erfüllen, ist ein weiterer Diskussionspunkt. راستی هرکس دزانه دوا سالن داوید روجاوا دچخونا غیر درباس بو شروشات غیر درباس دوی دوی ملی دجی ملی هری تعدایلی بو بجی بیجن ملی انسانیه ملی آریکاریه دوا هر 4 سال داوید راستی سازیه که یکو هری الپشت عملات روجاوا بو پشت عملات شینگاری بو پشت احتیاج انواع سابود هر 4 سال چوید بیجن 10,000 11 حتانی 10,015 اوجی سازی آریکاری هیوا سورا کردستانیه هر سال آریکاریا کود که جهکی گلک مازن دیگری د جیانا ملت روجاوا دا ام بیجن هر سال جی قدرک باش گلک مازن آریکاری دیگه ای سال جی ام بیجن آریکاری کو مره کری به روجاوای کردستان را کری ام دکارن خال ام سر بسید Die humanitäre Organisation Heyva-Sura Kurdistani versucht seit seiner Gründung im Jahre 1993 trotz verschiedenen Hürden und Hindernissen allen Menschen unabhängig von Verschiedenheiten Hilfe zu leisten. Heyva-Sura Kurdistani hat besonders im Jahre 2012 durch die Verbreitung der Krise in Syrien und dessen Einfluss auf die Völker in Rojava seine gesamten Mittel für die Völker Rojawas und Syriens mobilisiert. بگمان دماچو د سال 2015 شورش روجاوا همو بشیخو به نونرتیا خسریا دموکراتیک سرکفتن و دشکفتنی پرمزن بجیکر ده همو وارده یک جوان وارا دواره تندرستیه خسریا دموکراتیک دریا دستیا تندرستیه بتکلیا و بکارکی هفبش و هفبار برخصنا هیواسوری کردستانی اف رخصنا سویل که ایلو خبات و تکوشینا خال سر همو قادا کردستانیت که سر همو ده همو قاد کولین جهانیت که پشگریک پرمزن ج شورش روجاوا کرده 2015 و 2014 و دسپیک اف شورش هات آوا کرن الان کرن پشگریا شورش کریه براستیل سر مجارا هیواسورا کردستانی و کار و خبات و دهندر کوبان دا ناو سالا بوری دا مروف به ریز و حرمت نیزک تبه واکو هم زانن یک مجار گرینگ ایکو دسته ما پیرا مجول دبه سازین سیویل و کار و خبات ایمون واکو هم زانن ده روشن هری زور دا روشن هری زحمت دا دماکو کوبانی پیوستیا زارک کوبانی بشیر هبو دماکو پیوستیا کوبانی به تواهی آلاوین جیانی هبو هیواسورا کردستانی تجاری به برصف نما و هر تمجی دستک دامه
kurdischen Jesiden Hilfe zu leisten, betrachtet die Organisation Heyva-Sora Kurdistani nach dem Versuch der IS in Schengal ein Massaker zu verrichten als eine humane und moralische Angelegenheit. Daraufhin erreichten mehrere Hilfsgüter das Schengal-Gebirge in Südkurdistan. Im Jahre 2015 wurde Heyva-Sora Kurdistani auf der Basis gemeinsamer Projekte mit weiteren kurdischen Hilfsorganisationen aus Frankreich, der Schweiz, der Niederlande, Belgien, Österreich, Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Schweden und Italien noch einmal die Hoffnung hunderttausender Menschen in Rojava und in Schengal. Durch diese humanitären Projekte konnte Heyva-Sora Kurdistani teilweise die Massenflut der Auswanderung hemmen. Bei der Rückkehr von ca. 200.000 Menschen nach Kobani und der Hilfsprojekte in vielen Gebieten Rojavas spielte die Heyva-Sora Kurdistani eine entsprechende wichtige Rolle. Auch wenn die Mittel begrenzt sind, leben 1000 jesidische Kurden auf dem Schengal-Gebirge mittels der Hilfsgüter der Heyva-Sor. کو جشش هیوا هشتوره 2014 حتی ایروژی پشتوانیا وی گلی چویدا ماید که دست عالی کاری دایا وی گلی یک کوچبر بویش جی خوا آواره بوی سبب فرمان هفتی و سیال سری گلی می ازدی هاتی کنن بازار شنگالی ولوی جوایده بجیبو بن چادر کادا و بن دارادا ام دست خوشی که مازن الاندام و ریخستنا هیوا-سورا کردستان کن کل امکانیات خواب همون امکانیات خواه پشتوانیا وی گلی کر و دنیا وی گلی دا ما و دستی عالی کاری دای و حتی نواجیا برداوما هر نابرا چند روزو یان هیوا که یان دو هیوا دا دیم دستی عالی کاریش عالی درمانا وش عالی او کومت که و دگهینیا چای شنگالی جوان گلی می ایز دیرا. سپاسی هیوا-سورا کردی دکن حتی نه ریکارش با ما هر تشتی و ام خوازن رول خواه بیتر بردوام بکن رول خود بردوام بکن و بیتر شغل خواه بکن و ام خوازن دستی آریکاریه بیتر بدا اما ناوی من مروانه. ام سپاسی هیوا-سور کن کو اف اش دست پیگا فرمان داشت عالیه صحیح و هاری کاریام کریام و بانگوازیام بوان کو هر کسی کربه دست هاری کاری بوه خرابه دیره بکن سپاسی ویجیتون. Die terroristische Organisation IS hat seine Angriffe im Jahre 2015 ununterbrochen weitergeführt. Die Angriffe der IS zerstörten Wohngebiete der Kurden, Christen und Araber der betroffenen Region und entriss Tausenden von Menschen aus ihrer Heimat. Der Grad der Zerstörung wurde nach der Befreiung Kobanis am 26. Januar 2015 erst deutlich und begreifbar. 65% Kobanis wurde infolge der IS-Angriffe zerstört. Dieses erbarmungslose Tableau brachte die Heyva-Sora Kurdistani vor allen anderen Hilfsorganisationen der Welt in Bewegung für Kobani. Nach der Befreiung Kobanis am Anfang des Jahres 2015 schickte Heyva-Sora Kurdistani 148.700 €, 5 Rettungswagen und 2 mobile Krankenhäuser nach Kobani und Schengal. Nach der Rückkehr der Bewohner Kobanis verteilte Heyva-Sora Kurdistani 10.000 Nahrungsmittelpakete im Gesamtwert von 262.000 €. An flüchtende Bewohner der Stadt Kobani, die in den Nachbarstädten in der Türkei Malatya und Suruç auf eine Möglichkeit warteten, zurückzukehren, sendete Heyva-Sora Kurdistani Hilfe im Wert von 30.000 €. An hunderte Verletzte der Stadt Kobani schickte Heyva-Sora Kurdistani spezielle Schuhe, Medikamente und Prothesen im Wert von 108.500 €. Den Beschlüssen der Internationalen Konferenz zum Wiederaufbau der Stadt Kobani folgend schickte Heyva-Sora Kurdistani finanzielle Hilfe von rund 500.000 €. دست كده اول خوين هیوا-سوری کردستان سپاس کنج بو علی کاری وانی سال داوید 2015 دروشه شهر هری گراند کانتونا کوبانی علی کاری جمره کری براستی جی سر بلندی و امگله کی کیف خوشن به هیوینجی افتیکلی و علی کاری کجمره کری بردوام بکن. دهندر وی ساله دا گلک تشت
هذه تشتي بيوستي كوبان دروشة شردا جمرة آماده كرن يعني تدي دروشة شردا حمو تشتي ما هات روخاندن هات شوتاندن تبي أمبولانسي ماجي هاتن شوتاندن به دمي داوود دمها چهار دا پشتی کانتونا کوبانی کوریزگار بوجی چتین داعش 5 امبولانس 4 امبولانس بون و یک جی پولیکلینیک کی چوچک داگرتی به درمانا بو ما بوا درمانا بوا امبولانس حتی وگاوی ام کار دکن لی مخابینن ده امبولانس ما هاتن رو خاندن دهندر روشا شردا هیوا سورا کردستان گلک درمان و ملزمی طبي جمرة بريكرن شاندمون شارع دريا سروجي وانجي تسليمي مكر ماجي درباسي نروشا شردا براستي بيوستي ما بقلك وا درمان وملزمي وان هبون اوج ما درواس كرن هندر شردا قالك سلي غذائي خارن اوجي شكانتونا كوبان بريكرن دريا هي سورة كرد كوبان را ایرو سر آلیکاریا هیوا سورا کردستانی کوچبو کوبانی بید سال 2015 دا دما شردا و دما و پشتی رزگار کردن کوبانی حتی روزی هیرو سازیا هیوا سورا کردستانی او که سازیا که سیویل امش که سازیا که سیویل پر تشت نوار موان ده بون دانستان نوار موان ده بون وانا گلک آلیکاری مرا درباسی کوبانی کردن گلک یاردمی درباسی کوبانی کردن و تشنه پیوستی کوبانی پی هبون وانا درباس کردن جبو ملت دروشه که پر گران درباس بو وانا جی خواست آلیکاری کوبانی بکن و یاردمی کوبانی گینن و پر تش درباس کردن ده پشتی رزگار کردن تمامی 6500 پاکت مواد غذایی تشتی خارنه و فخارنه آیا درباسی کوبانی کردن پشتی وام دمک پیلاو زاروکان و جلی زاروکان و آب زاروکان درباس کردن شیر و تشت زاروکان درباس کردن دمک درباس بود ایسا قدرک جل و علاج درباس کردن دریم تیکری ما بین موان ده علاج درباس کردن هناك علاج تسلیمی مکردن ما دانا هیواسور کردی کوبانی دا واتشنا گیب آلیکاری هیواسور کردستانی بون وانا مرا پر او کرد Heyva Sora Kurdistani eilte zur Hilfe von 1000 jesidischen Kurden, die vor den Angriffen der IS Schutz auf dem Schengal-Gebirge und in den Flüchtlingscamps suchten. Um den anbrechenden Winter überstehen zu können, schickte Heyva Sora Kurdistani 300.000 Familienzelte und tausende Decken. Trotz der Repression seitens des türkischen Staates gelangte es der Heyva Sora Kurdistani, 15 LKW beladen mit Nahrungsmitteln im Wert von 120.000 Euro nach Schengal zu schicken. Zur medizinischen Verwendung und Gebrauch schickte die Heyva Sora Kurdistani ein mobiles Krankenhaus und 2 Rettungswagen beladen mit Medizin nach Schengal. بناوی هیوا سورا کرد سپاسیا هیوا سورا کردستان کن و ایروج مر دا امبولانس شاندمون یک جی امبولانس یک مزن بو دو غرفتی دبون یک جی امبولانس بو صافی بو جمر شاندنه و ام بدن ملت میش شنگالی و یکی جی بدن کمپان روز بناوی هیوا سورا کرد ام سپاسیا وان دسپیک ساله دا ام بیجن تشتی کون آلیکاری هاتا کرین چادر هاتن شاندن قدر 300 چادری هاتا شاندن او چادر جی جبو شنگالی هاتن او 200 چادر شاندن جای شنگالی 100 چادر دنجی جبو قام پاروش او قام جی به هاتا آوا کرین او جی طایبت جبو آلیکاری هیوا سورا کردستانی بو وکی دنجی جبو ملت شنگالی هرجار آلیکاری تی شاندن نیزی دجار سه جار جی بهتر جی آلیکاریا خوارنی جلا درمانا و آلیکاریا هیوا سورا کردستانی هات شاندن تابی هناك ملت شنگالی جی قامپی دا جیان دکت قامپا نوروز رجاوای کردستانی اواجی آلیکاری جی قطنا بویا دجار بهتر جی ام بیجن جل و برگ و خوارین و درمان تیلی بلاف کرن مستصفک جی ام بیجن نخوش خانک آتن درستی لور حتی وکرین او جیب آلیکاریا هیوا سورا کردستانی بو او کاروانک هات کریارین جبو جهه نخوش خانه لوی داری قدر نیزی 10,000 اورو تبلی درمان تیدتین پیشکش کرن هر سال طبعا هيوا هشتادا بشتي او قتل عامة مازن يا هاتي سري ملتي يزيدي تشاي شنغالي ده
بدهه هزاره درباسی روش آوا بین یعنی قامپا نوروز جی بی قبلتا و نزیک 135,000 انسان در قامپه ده لی سکنین و جی بلای باکور و باشور کردستان بین و طبعا قسمك مازن شوى ما في درجي طبعا امواكا ريفابريا قامبا نوروز الفيدري دسبيكا فيكم كجيا هنا دما بانغا وازي ريكرش حميسا زين نافنتوي يه خير خازره وما جرنجي دا سازين كردي وبتايبات براستيان بيجن هيفا صورة كردستاني ياكو دسبيكا اجبريا كم كجيا شنغالي جي دورك يا مازنها بيت قامبا نوروز ده و پشتی ویجی دوراوی هم استربی. هایوا صور حتی جلو برگاجی حتی روزای روزی جبوز زبستانه جی نهاجی جلو برگ زبستانه چینن هاوینا جی هاوینا دشاندن پیلاون تشتد عیدابون ازاروکابون حلا ازاروکا جی تانین و شنگال جی عینی تشتانین خوارین تشتکو افشبو تندرستي انسانه باشه وش الشنغال جي توزع عند الفيدري جي يعني روشا قمبان نوروز براستينا شايفا صوربا او روشكا وينبو دسبيكا كامب هذا افكرن هم جالي خوارنيفا هم جالي جلافا افحمو حاضر كرناوا كربو وبرنجكي رسمي هات بلاف كرد هندروي كامبي دجبو فالاج عراقي. احنا نشكر جزيرة الشكر للهلال الأحمر الكردستاني. الهلال الأحمر الكردستاني وقف معانا بصورة جد. أول ما تحولنا من مخيم الحكمية المخيم روج وهو بخانة جبل، احنا نسميه خانة جبل بالعراق. هذا خانة جبل، أول ما جاء طبينا المخيم جابوا لنا المواد الغذائية يعني هي وجبة العشاء جابوها لنا، والثانية جابوا لنا أواعي للأطفال. وحاليا الإدارة مالتهم موجودة على حاليا على حسب الأمور من الساعة 8 الصبح يجون تقريبا ل 8 تقريبا 9 بالليل. الهلال الأحمر الكردستاني وقف معانا بصورة جد ونقذ العوائل هذه، إن ما يجينا أي دكتور إلا الهلال الأحمر الكردستاني، والفضل لله للهلال الأحمر الكردستاني. لو ما الهلال الأحمر الكردستاني احنا احتمال أكثر من أطفالنا يعني تموت من البرد، والعلاجات متوفرين معانا وعلى يعني بصورة جيدة، ويفوتون على المخيمات مالنا على النساء وعلى الأطفال وعلى الشيوخ يفوتون معنا ويدارونا بصورة صحيحة. بس نطلب بكافة العلاجات لا تجي يعني بصورة مكثفة لهم، يعني عندك أمراض مزمنة هم ما يقدرون عليها. يعني واحدة من الحالات أنا من الناس صارت عندي عملية لابني عمليتين، احنا بالعراق نسميها خراج وانتم تسموها بالاسم السوري ما نعرف يسمونها بالاسم السوري خراجات اثنين. ورحت طلبت منهم قالوا احنا ما نقدر على العمليه، طولنا العمليه سويتها خارجيه، والمبلغ المادي كان منهم ساعدونا بالمبلغ المادي. تعرف بالمخيمات المبلغ المادي ماكو. Durch ein Selbstmordattentat der IS in der Stadt Hasake verloren 54 Menschen ihr Leben während der traditionellen Newroz-Feierlichkeit in 2015. Die Heyva Soda Kurdistani überreichte 100.000 € und 200 Familien der Opfer des Attentats. Wie auch in den vorigen Jahren sammelte Heyva Soda Kurdistani auch in 2015 islamisch-traditionelle Abgaben und verteilte diese im Ramadan-Fest an bedürftige Menschen. جبو آلیکاریا مادی جی راستی جهکی گرگی گرین گرد یک جی ام بیجن بریندار نوروزا حسکی سالات شوی ام به سالا کمشین بریندار لیست نوروزی 100,000 € مقدار هاتا شاندن او جی بریندار هاتا بلاف کرن به پینجی و پینجی و هفت مالبات شهید هاتا بلاف کرن و نیزی 108 مالبات بریندار هاتا بلاف کرن. Das syrische Regime und andere bewaffnete Gruppen setzten um den von Kurden bewohnten Stadtteil Sheikh Massoud in Halab ein Embargo, worunter sich die Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung ständig verschlechterten.
Deswegen beschloss Heyvasour für das Jahr 2015 alle Zakats nach Sheikh Massoud zu senden. Daraufhin wurden ca. 100.000 Euro an bedürftigte Familien stadtteils verteilt. وەکی دینجی 100,000 ئۆرۆ هەدەشاندنج بۆ ناوەندامەیە هەیڤاسۆرا کورد لە باژاری حەلەبی ئەوژی فطر و زەکات بوون سەر دو پارچە هاتن 50,000 ئۆرۆ بجهێکی و جارەکە دنجی 50,000 ئۆرۆ تابی ڕەوشە شێخ مەقسوود ئەشرەفی هەرکەس دزانێت ئەمبارگوێدە ئەوژی هەیڤاسۆرا کوردستانی هاتنش بۆ بەشێکی ژوێ ئەمبارگوی بشکێنێ تنگاسی الوی تاخیر بلکی عالم گنز نزدیکه تا خاطی دو پشکرن بانکا مج هیواسورا کردی را هیواسورا کردستانی را ولی کاری جمعه شاندن 10,050 دا مبلغ مادی بی 3 میلیون ورق سوری مجد مربوطة الفقراء هر مربوطك مدى 10,000 دايه Um den Bewohnern des Kantons Afrin, die ebenfalls unter ein Embargo leben, helfen zu können, sendet die Organisation Heyvasoura Kurdistani 8.040 Lebensmittelpakete, je 35 Kilogramm. Die Hilfe, die im Wert von 200.000 Euro, wurde an die darauf angewiesenen Familien verteilt. حصار لسر هفرين هاي ديسا ومعابر حدود يجي كرتيبون هنكي درباسكرنا مواد ومساعداته نبر قوليبي رغم يواجه هيفاسورا كردستاني في سالي نسكا 160 مواد غذائية وصحية درباسكر كونتوني اف مواد هات بلاكرن تواهی گندو نافچین عفرینه لسر مالبات شهیده سر اف حالات خاص احتیاجات وانی خاص هنا لسر مخيم روبار حملات مواد غذائيه وصحي هاتم بلاكرن ولبس شتوي هاتم بلاكرن واحتياجات اطفال وكشير وماشير حفاضات تشتي هون جهات بلاكرن اف حر مهكي تقريبا حملات لورتي تشيكرن اف مواد جشتك طبعا هيفاسورا كردستاني جمع رشوند بين طبعا درباز بين مد يعني نظام يشتركي درباز فربين رغم حصار طبعا برشاتم بين نقولوج بي درباز بين طبعا لفر توزيع هات توزيع كرن لوائح هيفاسورا هنا Im Rahmen der Gesundheitskampagne für Rojava versendete Heyvasoura Kurdistani mehrere Rettungswagen, mobile Krankenhäuser, medizinische Instrumente und Medizin. Insgesamt wurden 148.700 Euro, 2 Rettungswagen, 2 mobile Krankenhäuser nach Kobani und Schengal verschickt. Ein Gesundheitszentrum mit dem Namen Heyvasoura Kurd in der Stadt Derik aufgebaut. 8 Rettungswagen mit mehreren medizinischen Apparaten und Arzneimitteln in Cizre-Kanton geschickt. 160.000 Euro an alle Regionen Rojava versendet. Zur Errichtung eines Krankenhauses 500.000 Euro nach Kobani gespendet. 2 Gefriergeräte im Wert von 84.000 Euro und ein Gerät für physiotherapeutische Zwecke im Wert von 27.000 Euro an das Kanton Cizre und die Region Schengal überreicht. An das Kanton Cizre 120 Tonnen Pharmazeutika und Bluttransfusionsbeutel verschickt. یا دینجی هری گرینگ پروژه تندرستی اکو آریکاریا مدیکن هر هیو نیزی 20,000 اورو اجمر دشین او جیجبو قانتونا کوبانی و ببورن قانتونا جزیره و عفرینی اف آریکاریا تیش عندن او جی ام پی ناوند تندرستی دوکن پی مستشفى دوکن علاوه وا پیکتین درمانی وا پی دکرین تشتکی ماسی هی ام پی داگرن آریکاریکا جهه خو طایبه دکرین نیزی 8 ناوند تندرستی
القانتونا جزيري هاتنا فكرين ويك جي العفريني ويك جي الكوباني بتواهي دهنا بند هاتنا أري فكرين حتى وجنها في أري كاريا كنت شاندم. Im Rahmen des islamischen Opferfestes hat Heyvasoda Kurdistani in Kooperation mit Cevaka Islamia Kurdistani Tiere im Wert von 360.000 € an bedürftige Familien in Kobane, Girisipe, Hasake, Tel Temür und an die Flüchtlingscamps Nevruz und Roj in der Region Derik und Schengal gesendet. Die gesammelten Gaben für das Opferfest wurden von Mittätigen der Heyvasoda Kurd und eine Delegation aus Mittätigen der Heyvasoda Kurdistani und Cevaka Islamia Kurdistani an die Bevölkerung verteilt. Arabische und kurdische Bewohner der betroffenen Region bedanken sich für die großzügigen Gaben und für das Engagement der Heyvasoda Kurdistani und der Cevaka Islamia Kurdistani. اما آکو هم وکو دستم وکو ریوبریا کوبانی یک هم دبیجن براستیجی کار و خبات خبرچاو بوم و هیوی هم اجی که هیوا سور آکردستانی چاو کد آستا ناو نتویدا ناو داره و خودان هیزه که مزنه دکار به هنج دهازه تر دم پیش داد دستک بده کوبانی دکار به دهازه تر جی کار و خبات خواه هین باش بکن bu kurtası am tkanı ve bejen و am tkanın reka ve برنامه راجی am spasya خوشبون وان پیشکش دکن و am bejen کار و خبات وان دهندر کوبان دال جمع جی رزی و حرمت بيجومان اف خبات وتكوشينا ريخسنا هيفاسوري كردستاني جي ريز واحترامي جي تقديري كاركي برمزنا كاركي بر آلي كاره بسركفتنا خسريا ديمقراطيك بسركفتنا شورشا روجافا وبناوي هفريزيا قشتي خسريا ديمقراطيك لروجافا ام سبازداري همو كارمن وبرپرسیاری هیوا سوره کردستانی‌ن هیوی دیکن اف آریکاری بردوام بکی زیاده بکی دیسجی هم دبیجن ام سپاسیا و دیکن هیوا سوره کردستانی ملت میل اروپا یکو اف آریکاری شیاندی مالاوانی و دیکن بناوی دیسجی هم بیجن بناوی ملت روجاوا سپاس دیکن سپاس. Die Heyvasour organisierte abgesehen von Gesundheits- und Allgemeinhilfsprojekten auch Projekte für kurdische Kinder, die auf der Flucht sind. In diesem Sinne wurden insgesamt 1000 Kinder aus Nord-, Süd- und Westkurdistans Rojava versorgt. Es erreichte Flüchtlingskinder, die in der südkurdischen Stadt Duhok die Schule besuchen, eine Hilfe im Wert von 10.000 €.